Segala cara dilakukan militer Rusia dalam menghancurkan tentara musuhnya. Baru-baru ini di akun Telegram Kementerian Pertahanan Rusia @MOD Rusia pada Sabtu 20 Juni 2024 beredar sebuah video yang memperlihatkan penembak anti pesawat dari kelompok pasukan selatan berbicara tentang kemampuan tempur sistem pertahanan udara Tor M2. Tentara Rusia memberikan perlindungan 24 jam untuk pasukan kelompok darat di zona operasi khusus. Tugas utama sistem pertahanan udara Tor M2 adalah perlindungan objek penting dan unit militer yang strategis. Dapat dilihat dalam rekaman bagaimana militer Rusia bekerja dengan sangat serius menggempur musuhnya. Я с гордостью могу сказать, что это лучший комплекс малого действия, поскольку он видит очень малоразмерные цели и очень быстро реагирует на них. Крылатые ракеты, противорадиолокационные ракеты, баллистические ракеты, квадрокоптеры, крупные квадрокоптеры, маленькие квадрокоптеры, но в основном работаем по разведывательным и корректируемым беспилотникам. Работаем в движении и постоянно меняем свое местоположение. Можем взаимодействовать с другими машинами, то есть с другими комплексами, там, Бук, Панцирь и так далее. То есть мы можем видеть то, что видят они, а они видят то, что видим мы. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.